Nakon duge i nadam se uspešne sezone Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci, mislim da je ovo pravi način da se oprostimo za ovu godinu, makar kada je zgrada Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci u pitanju. Večeras sa nama naši dragi gosti, neke znate, neke manje poznajete, sve u svemu tema o srpskom stradanju u 20. veku. I na prvi razgovor o ovoj temi učinila mi se jako interesantnom, ne samo zato što je, pogotovo u poslednje vreme, probudila neke duhove prošlosti, kako pojedinim presudama iz raznih tribunala, kako i u domaćim medijima, ali sa druge strane tema koja nije za jeftine dnevno-političke poene, nego jedna izuzetno važna identitetska tema srpskog naroda koja je kroz čitav 20. vek doživeo pravu golgotu koja se verovatno nije desila srpskom narodu u čitavoj njegovoj istoriji. Otuda sam smatrao da je tema kojom se bave naši večerašnji gosti izuzetno važna i da bez osvrtanja na srpske žrtve u čitavom 20. veku sa posebnim akcentom na ono što je Nemanja ukazao, to je jedna ideološka nepristrasnost, odnosno objektivnost, veoma važna kako bismo uopšte kao zajednica zakoračili u 21. vek, odnosno u stoleće koje već živimo, sa jasnim naznakama i crtama onoga što smo proživeli i način na koji smo se odnosili prema svim tim događajima. Takođe nam je važno da afirmišemo i kulturu sećanja i odnos prema žrtvama tokom čitavog 20. veka. Znamo da u našoj istoriji nije bilo nesećenih primjera, pa eto, moram da napravim jednu malu digresiju i da kažem, a verovatno će me Nemanja i ljudi nešto stariji iz Smederevske Palanke ispraviti ako grešim, da je, na primjer, Palanka jedan od retkih gradova i opština koje nema obeležja palim žrtvama iz Prvog svetskog rata. Dakle, kultura sećanja u Smederevskoj Palanci na jednom jako niskom i negativnom nivou, pa ćemo večeras verovatno čuti i kako je to u drugim primjerima, drugim gradovima i generalno na čitavom nacionalnom nivou. Vama hvala što ste čitave godine pratili naše programe i naše dešavanja. Predavanja na ovu i na slične teme su se u našem muzeju uspostavile kao izuzetno popularan program koji okuplja uvek veliki broj publike, pa je tako i večeras. Izvinjavam se svim onima koji stoje, ali nama je sa jedne strane drago kada vidimo da ljudi stoje, to znači da smo napravili pravo veče i pravi izbor naših gostiju i teme o kojima ćemo večeras govoriti. Ja bih pre svega da predstavim naše večerašnje goste, onda ću njima da dam reč i oni će svakako na osob govoriti o svojim izlaganjima i temama. Sa nama je večeras mladi gospodin Bojan Argutina. On je predstavnik najmlađe generacije istoričara koji su ušli u akademski život. Doktorant je u Novom Sadu, bavi se žrtvama rata, kulturom sećanja i posebno Kordunom, odakle i sam poreklom. Inače, on je jedno od dece Oluje, kao trogodišnjak je pobegao iz Krajine i od tada živi u Beogradu. Sa druge strane, gospodin dr. Veljko Đurić-Mišina, koji je rođen u Kosarama u Sinju u Hrvatskoj, diplomirao na istoriji Filozofskog fakulteta u Beogradu, kasnije na Univerzitetu u Novom Sadu doktorirao na temu Srpska pravoslavna crkva u periodu između 1941. i 1945. godine, radio u Istorijskom muzeju kao kustos istoričar, potom na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Prištini kao nastavnik, najbolje zvanje docenta, a potom i redovnog profesora na predmetu istorije Jugoslavije. Kasnije radio u Institutu za srpsku kulturu u Leposaviću kao direktor i rukovodilac naučno-istraživačkog projekta u periodu između 2005. i 2008. i kao direktor u Evropskoj višoj školi za sportsko novinarstvo u Beogradu između 2008. i 2009. godine. Odlukom Vlade Republike Srbije 23. juna 2013. godine imenovan je za vršioca dužnosti direktora Muzeja žrtava genocida i eto nama je posebna čast što i večeras imamo priliku da ugostimo ustanovu kulture koja se bavi istim poslom kao i mi ovde u Smederevskoj Palanci. I na kraju, osoba koju verujem da nije potrebno puno predstavljam, ali moram nešto da kažem i o njoj, to je naš Nemanja Dević, istoričar najmlađe generacije koji je u akademsku zajednicu ušao skoro kao srednjoškolac, napisavši jednu od veoma značajnih knjiga, kao što je Istina pod ključem, Donja Senica u Drugom svetskom ratu, kao i Žrtve u Zaječarskom okrugu posle 12. septembra 1944. godine.
ali naravno i studiju koju smo pre 2 godine, ja mislim, imali prilike da upoznamo ovdje u Velikoj sali Skupštine opština, reč je o Smederevskom kraju i Drugom svetskom ratu, odnosno ljudi i događaji. Jedan je od osnivača Srpskog akademskog kruga, grupe mladih doktoranata koji piše o tome se uključuju probleme nacionalnog bića, ako mogu tako da kažem, u nas. Jedan je od najpopularnijih mladih historičara danas. Eto, mislim da smo nastavili ta neka nepisana pravila i kriterijume da pored aktualnih i savremenih tema imamo i ljude koji su najpozvaniji da govore o njima, a svakako da su ljudi pored nas ovdje večeras jedni od tih. Hvala još jednom, uživajte, a nakon toga ćemo, nadam se, ako bude bilo vremena, da otvorimo i raspravu i da postavljate pitanja ako vas nešto bude interesovalo i uživajte.